naho niwe sumuyitu niyejo noti cyenda nibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe ntwena ngo tugambire aha bwenshi enda zeyongera mbana bato kandi hashemeye gukorwa ki icyakubasa kukingira kweyongera ko kutwara kuba bicu bato munonga na munonga ombwiro bo turimo bw'umukingirano shiri mu lockdown agakuza kurra ngwaye ni 11 bamutwekere ngwaye ni 10 bamutwekere 13 bamutwekere nabona buzakubika 15 17 abo kwata abana barangabara idol bari mbyaro kandi abazire no twe turi mu mukingirana mutuksibayo and we don't even want to know ikugendo misho hatarebe inde bishemeye gukora turi mu lockdown yo kandandikiro abazire bagumene bamangu bina abana bo kureberera kugira ngo abana kubagira amashomero tubino ubushobozi actually hati ishomero pate yari kakinga hategina pati yawe kuburasheshe reba abantu kubarira batire byo gukora abo gwe misireriyo nebindi kari kumwe muri yo mtown mutine cyo kuhinga mutine rutoke mutine musiri abana menga shuwa ngo bar controlled bari yo mukabakingira basibiro mukabari yo muka tari kuzengurukana sebo Orirota sebo amazina nayo waterera uganga na mugasi Kampala wewe mnonga umunyakampala tesa turebe redundance redundance ikibazo ugamba abana bahereze byo gukora mwana ya redundant abana yateka teke byaharabaje noti hello yes there is a business na Orirota sebo ndireje sebo sanima turije buzima banji turira kurunji amazina yiwaterana necho rukugamba oh dear sorry you can call again ya esumuni yejo twera n'ugishoma gikopore terere hello dena to review zanyu mayara batakutera abana baba baremera kumanya abantu babaremere nabo bariyo ko bahurikirize bakaje biwaye gaho kandi bajya mu mushana atigana mu kanwa ka mugenzi we iwe utafaye kugira ngo ubundi ideas zawe kumena zeyo zombe kihanga ubundi orahoneke na wasa kwiyamba nyenchakari wana raguriye mu gwa government nacyo turabire muri nacyo change hello Orirota sebo amazina hamwe nayo waterera amazina ngire abana bakora bagereza ukusanga umwana umukuru n'abagore kandi bakageza naho bakunda akatangaraza kandi ukusanga umwana rero bavuga umugire bibaga n'igende rwawe bibaga n'igende rwawe kumva bizasanga bamurene niyo tabore yanjye okay yabare brief and precise wabare kuteza sebo katwate yo ndijo kiro twata amasumugani hello ese Maria screen yawe noti bir not cyenda nibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe abana bariyo no batware ndazi bateteka tete hello twakwakira ni nyitatunge none nakire umukono Kampala webare mnonga oftera kurga Kampala enteka teka yawe ni gamba ati nina abandika Allo ati nina abandika Uganda ririzo ameteri bakapoteza by'abashungu byakenda bakatera abana kubageza dance no hakukuba abana mbahe byo gukora John Point ndisho nayo yayongesereza cyo reshe ya dance n'ikintu kibi hello Orirota sebo nirege amazina nayo waterera Allo yes waterera nkaya amazina gawe tukurire kurungi ni neta mu John Bosco nateka bwejo mukajani wabare John Bosco wabwejo enteka teka yawe rieta
teka yanjye none ngira ngo abana ababo tubara kubafaho namwe n'abana babishye mbwenu bakora iki bagume babakumira umukakana n'ikindi abazire bagume bareke kuronda aba outsidero kuko hano usanga umuzire naronda outsidero kandi ari n'abishye batanu muka kandi usanga batari kuzana mu kijungu ufiteka kuruma zango bakora imirimo y'akazi bakugiye kujerera kuzo mu tawuni akwa nyungu mu kirondera amahurire ga kagadi abishye bari yapurire bankanga kandi ibintu byose biretse abazire babo yes ako mwana kunaza mu cyumba katengo mutakargaisha ishaka kuza kubyama atakugire mu kidura abana bitu babishye mu nonga ofisinga babuza ko babishye mu igaro mu rwo basingereye tubona buri mu nonga icyo ngabazire barire mazima msibe kurungi thank you so much Kajani omwami John Bosco okuruga mu Kajani Roba Olivukoye Chenga ba mwijice Francis yes by the way buweje umwana yarwo mu kiyungu omwika gumutire aketero twizi aha kubyamata kwimusya mutwe nabaye ababize kana namangu nchakara inobundo vunanizo and I don't mind is a devil to action exactly njango bakaba batakuchimanya omuntu atine cyakora buri kimwe cyakuteka nakikora kandi kugira ngo ukiyateka umbwiro bwe nkiba kiri kirungi so stane korro mu ryogo ori yaho atine cyakora ngo umuntu ari bize ekindi abikimwine amari mingi nabo echo hello sebo rirota turiyaho amazina nayo watera yongera nayiraka tukureje ni amazina nagira ngo umuntu atera kurwa amasindi oh yes program iri mu rugo ni program mu nonga abana babishira abana yewe nibera amasindi mu tawuni ndata yanabishira biro bitambura badansire yes umwana nayi mukazwara akorobo kutambura cyo nikirekeje abazire bari mu responsibility yabo so none shaka zire ndetse futurege kusemire controlling abana babisha abana babisha ni cyane njaka abana basi tarifaleji kimesa ngo Uganda tuhoki n'indi n'echanje n'umurembe so abazire bakatege controlling abana umwana kandi bite bafite ibiretanite iyo bova korechi muza korechi kandi kureka abana kutambura thank you very very much yeah nteka najigura hata bikibina mari mingi no basabya ngo abonje miki abice bina mari mingi then abazire ngati ngumanya ekibe miso muzire yo kumanya ngo ari no mwana wo kurinda akamugayidinga niki hello amazina ngabira no natera Kampala we barengabira no okutera kula Kampala amazina no kumanya no shaba kushaba ngakigura ntambura bambere bana bakagarukana n'amashanyarazi yes mwabari munonga baterera Kampala aza bingi n'abantu baza kunkonga bar Kampala nkimanisa Kampala muyo no following TV West we are so grateful mwabari munonga amasimu gitu gacigwire gumiza munotera noti bere noti cenda ni birashatu ni shatu ni tana shatu nemwe area ha screen yawe abana babishyi bariyo batufaho batwarenda zibateteka tekere ino wacigamba ngo abantu bo bazire banyenca kare ahatari bazire baronje babakazi nkimanisa kuyanga hello twakwakira hello abirota peyo turiyaho sebo rirota amagaraga ongagamba ki yes ni TV West tugambira iwaterera otereze nteka yawo oh sorry maybe no basagara kamotero gundu murundi obwire nabo twine obwinjo masumu konka no basa kutere sumu otereze nteka yawo hello kuyaho yes abana abazeni barego kuyaho abana bakashishikara bine n'imigumire munonga kandi mushuri zira kuza foto kabarore yes yebare munonga
mitima jakaruba konga shika karuba chumbana haro cyabiro rero mitime kakaruba katubanze twagumuza muntu wakwata amasomo tija kuba ntenda rito byitwa TV West. Hello, esime yo kutera heri ya screen jikoporeho kurungi abana batfaho ababeshiki bariyo mbatwarenda ezibateteka tekere kandi abinji bari hagati y'emyaka 13 kwika hari 17 nence cyakubasa gukorwaho ubundi tukagira. Hello, ciao Sineda chika nkibiri garuko trying tuwase kuri bista kubasa kwiyamwa kubeshongeji ntugireba nkankuru. Hello. Yes sir. Yongera iraka abantu mwe abo kuba volume eliance. Hello. Hello. It's to amora really. Hello. Charte hona twizagarukira kweli. Abo amasomo. Okay, dashika za 23 zari mu ya kabiri. Niyo munteka teke yanje ndukuhumba ningashe ndukuvugana zeshongeji ninteka teka ngupate mpango negwa ahabazire abazire bobonka bakasiskara abaziri twenka tukasiskara twija twasiskara tuta echo kubanza ebikwatena nebyentasya bakatushisha omushija kwa kubatineje omuchara nabo kutongana omukasheshe no mwabazyo no mushija kwa kubatineje ushangana wo mukarinkata kujijuramu twatwaberebere ngwe byo mbireta imhonda no mumaka abano shanga hatina yabafaho ahubwo bundi nyina genzire yargomuka ningo bundishe akatamwo muka yabo amarwa no kuturo kwe nayize shanyesero akana byama so abana haburo babareberera nano babagambire kibine kubantu bakora nashemereye kwa nabatemate mirimo nawe tarho muka echo shanga ngucaretera abana bakora ceyagarre amherwa izoba ushanga bahendero muri yebe echa kabiri arahagashija gino mururu bugamburwe rastachazi agatara kubasa kugumisiriza kugira ngo kwakora akaharakana kakashanka katurwita hatikamutukuro misho oshotwe tabire muzire akana kamutahi wakakohakana akabihabiha no busente bucene bindi nebindi oshango bundi yahendera obundi akatiro mbyombona kahendera katongere ndayikatete katekere inchirya habazire ogarukoza kushango shanga ngo hati wazo makanisa n'amakereziya nemezi gitomwa Vincent noza kushango shanga babire bashaba butosha hata bakababigahwa ubundi kwabirozo mu kanisa wayetegereze kwate nedini akana kawo wagenda nako ahizo bari ya Sunday babana baburira hariya omwana hurure kigambo ahurokoshe kwano yetwaza ubundi atunzira information yakwasa kumuletera yati na ruhanga amata nakore kintu nangarahanga nabana ndeba ndahagwece ninza kuhendera sisiro mishogara konkedine tukagirgaho ubundi ko kuza kukeshanga hari abakazi babere bashatu abakazi ubundi tukwemariro kureberera abantu mukabunda banamba tukize kisije amuherwiza waza kushango shanga ngo na no tayicireza umurahanga wana tukabeje so kutina ruhanga no kutambura mu dini naco kiresiri hanga rya siskara rya yogaho ekindi nazabana bakwatena n'abaryo mu matown twineza TVs twine muka parental control njo kureba nemizane mbo bambagitaho mbagira ngo emuzanogo nugwetengo bahabuza ubwo muzeire omuzira shitamerera nabana bawo kumwana mureba ka TV barukutahemizano nebi na programs zari zimwe na zimwe waje twonka ogogwa hakashobya akasheme kubana akora ati abo ko ntabasa kurugamweki. I don't know whether you are getting me Mr. Mjosi. So abazire government hashaje tina huyabasa kwiziramu kuyango muzire ni wafire kubi wabo tabasize kweshu naha matumukanyura naha matumukijutena abana ninjango bariyo batoro muhanda ogutara kugira ngo nbaturu kucyara mushango kureka tugucerima bazire mwena mherwiza baninziranta ninzira ngo tugaruko mbwitu bwakare tugaraka hakuza abana twena nabwa n'umwana wa mujurizi murabye mu kiboko yaba nahenda ebiragiro ninga yaba yatishika muhanda kutara kumweta nkamutwara wa toilet ningo mukashaka nkaba ninye namusyaho okugira ngo namutombyo mbona mbwe ninjango rahanga nitwe twase twongera kugira ngo tubase kumwishika no kumutina then nabana biti kibatemu bakagira nyinshi akarera haca hati yewe nkwe ni yabuganza ati
okay heba nunga Charite nyewe tinza gamba bingi of course Charite nibyo yagambire maybe kubwira kamukonga kandi ndabigarike mawe nshonga yo bwire ikimwe ndagamba ni kimwe tube active tube busy tube responsible twasubwe myoga tugikwasa abana abaziro ino mwoga gukureberera abana ba abana bo ino mukabahereza imyogo ino muki umukina abasa gukora cyo mukajisho ino mwozo kugira ngo tujya mu mukiba mu roading ngo moza gumera umwozo nakora cyo muka umukina akora nyena ngumbagambire kimwe bina akasenda bo kumangwe imirimo ne gukorwa umukozi umukweto ban house garo whatever ban maid yabo kuzana baza gukora cyo rero no yora robots kugira ngo ubo abo kuba atwakirebera amakamingi bayoga yo ngafa ujya ngo mushana kujya ngo ayino mukaza tine cyakumanya hateiza muronderaho ndizo ninga za hero ninga za gukora ninga batana kujya ngo najya ati nyino mukazi tabaza gukora miyoga abingi numugabo mwabisirekare mu kubitero mu bwana ngwaho kubona umuretero umukozi haro bana ajya atabana bibegese mino aho inabici ba second romuka Charite sincere for heaven's sake no hayaringira cyo mucyo ndijo arkwingana nabo ningo bundi bakumucira ngo ayizaze kubakora bo niki ogo wa leta kabo kuteka lera kabo koze ibintu barahari abari amasumu batikura nendogo yabo ninga no ibintu mu turiyo tubikora tutabigenderire konga amuheru turiyo tworaba abo kuba bo bari amasumu tik ori amnayo ziswana ibintu yarnaza kubeta cyayi yahire twagitaho kandi tahora bari amasumu tik no macyo rero bakora amasumu no macyo rero bakora niyo kurugame bikesa bikagaye because bari no ba ranging batebekana saa 8 taheze ranchi so I'm saying plan these kids obahereza imyoga bwashesha bakore aharaze kuza kugira umuteka cyacu nakubaruhira yana abanaza kubyama yabyama naza kusimba mu gasheshe the next day begin tina bariyamba turebera ha Facebook nindeba ho yine sowebe ikatshabe yajangu ayihizira kushomera ha online embera ebirekari abana babahireza smartphones nabasiba WhatsApp na Facebook umwana rugomuka ngunaza wa munywano wo kudiscussinga kuriya arukushanga omushija owashangira ha Facebook ubwo ni Eunice nuko yagamba nahumuza Adela yagira ati me not judging parents so much because omwana nakubiha iwo muzire atanazo wa kaka abanza yazo wa boyfriend we abona kuzo wa kaka mbwe nabana nabo mubateko mu counseling mubashomese agaba Moses Jose yagira ati very advisory program we bari kugireba nahumuza Adela yagira ngo abazire tibine keya yabana babo we bari ni wachigamba then ari kiza Joseph nindaye no yanagaruka mwaha naco nshaka kwandikiraho basa kushikaho uturebe bataringa Julius nawe yagamba ahabukwatirine na nabazire nawe yagira ngo nabo tabakifa ahabana babo yona tubine mumu mwebare aba basa kutugambira nimwe abantu mbasagumza mu mwongeserezaho kugira ngo bundi arashya ha page abase kugira iki yashomamo mwebare mnonga simwe Aventino yajang thanks for the advice n'abandi mwe nabasa kutera mukabasa kugira bahabuzo mwatereza konka abana mbeje sokutina ruhanga bagume bamanye kibi amanye ngo kiyaza gukora ne kibi mishoga ruhanga ni kibi nabo cyaza gukora ahure yace tantara kandi abana mubeje se bari kweta sex education umwana wo mushitamiso mjoto watwarenda ukiriyo mwana muto ebinebe nibyo birukurugamo ubundi kwa ka point yo kugira ngo ayiterane no muntu yabyijuka ubundi akahurumbiro gwaye kuba ataragaza garukomuka ubundi abasa kuhona urwahati majyango cyo kufa hati cyo bwofanyinca kare umwe mujuruzi tutahumure twahika humure ukace Charite turetere cyahereza Ram Edwin we byimizano mu gishago kurebeka akwana me byimizano twire twino Olympics mu rutocho Japan bihinda kandi uko Uganda hebe tadreyo forget so Ram Edwin yaza kura tone byimizano bwanyuma Ram Edwin naza kureba unareba ari mu katimba navuge gar na yukangira umwanya gume kuza kuronde nanka ubwo bisinsi
Charite ninkwendeza mande nungi Yeah, thank you very na much. nibyo bintu Likewise. usaba ruhanga bikuhereze Yeah, true. emwe nimbimanyire ntinko bimanya abikuhereza mu weekend Amina. akuhereza amagara marungi niyo wanareba TV wese tabatera Nanesha amasumu wajihangu siya haboko batije. Ina tugambo kwa kabiri. na nabanja kongera umuntu rwa kabiri kandi kabazi Reka tumure tukakane byo bizana.